siyanivusela abathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siqhamuka esontweni e-All Saints Cathedral yethu leseMbabane. Siholwa nguye-ke umfundisi wethu Advent Dlamini lomdini wayo i-Cathedral. Siyabonga nje kuthola leli thuba ukuthi side ukhonta simakadze sikanye kanye. Namhla ke bazalwane lesonto leli-14 leminyaka emva kwa Pentecost noma ke lisonto le-23 leminyaka. Sithanza nokufisela ke abantu baseSwatini lusuku loluhle nalolubusisekile lwandiphethe. Siyathemba ukuthi njengoba nje nikhululekile nangakamoya nibantu labakhululekile nokuthi nikhethe Jesu, nihlale kuJesu, nihambe na Jesu. Tifundo tethu ke namuhla encwadzini yetifundo itholakala ekhasini le-15 nesiphohlongo, bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini le-275, page 58 lectionary, page 275 go prayer book. Liculo lethu ke lesicale ngayo inkonzo, liculo lelithi bandla hlanganani, liculo number 73 lelithi bandla hlanganani. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu letholakala ekhasini 104. Amen. Inkosi ayibenane, ayibe nawe futhi, thumisani inkosi, yithumisanini letinceku tenkosi. Akabonge uNkulunkulu yise nendodzana namoya longcwele, alibonge ligama lakhe nyalo nanini. Sithumise simakadze ngayo ingoma yethu iGloria. Akathunyiswa uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula nelothando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikholeka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeluthumo lwakho lolokhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi indodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu mvana yankolonkolo, vodzana yeyise lesusa tono temhlaba. Sehawukele wena losusa tono temhlaba, sehawukele wena losusa tono temhlaba. Yemukela kuthandaza kwethu wena lohleti ngesekunene saNkulunkulu yise. Sehawukele ngobe nguwe wetwa longcwele, nguwe wetwa loyinkosi, nguwe wetwa Kristu kanye namoya longcwele losethuka konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze sisatihlola ngosimakadze. Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kodwa lutho lofihlelwe wena. Geza ngicabanga tinhlitiyo tethu, ngikuphefumula kuto umoya wakho longcwele, ngokuthi sikuthanze ngalokuphelele, silidumisa ngalokufanele igama lakho, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jesu ke wathi, "Boyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, ngayo yonke amandla akho, ngayo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho." Lona-ke ngumyalo wecala nalomkhulu. Newesibili ufana nawo uthi, "Bothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena." Le myalo lemibili bambelele yonke imithetho
nebaprofeti. Nabe ke sithi sithe sono siyadiyenga neliqiniso alikho kithi kodwa nathi uMantolo tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile tasithathelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngawo ke bathandzekayo ngekwethemba imandla ayo ingadi yenkosi nemsinzisi wethu uJesu Kristu azivume tono tethu sithi misele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bathu. Nkosi singawogele Kristu singawogele Nkosi singawogele. Asithandaze. Nkulunkulu somandla babethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngecabanga nangekhuluma nangekwenda nangakwendi bekufanele sikwende ngenxa yendothana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile sende sikhonde ngehamba lokusha kude ligama lakho lidlunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendukanga ngeqiniso akasihawukele asithethelele tono tethu asikhulule kudo asimise asiqiniseke kungeni konke asigcinele nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu ke wanamuhla Nkulunkulu welibandla ndothana yakho isibitele ukuthi sibe munye kuwe ilisa kwehlukana kwethu buyisela bunye bethu usidududelele inkonzo yokubuyisana ngaJesu Kristu inkosi yethu lophila kusa nawe namalo egcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Siyabonga bathandekayo sesitawuthola izifundo tanamuhla sifundo sekuqala ke sitawusithola sifunzelwa ngitsatse wethu Thobile Dlamini sifundo sekuqala. Sifundo sekuqala lesiphuma eTestamentini lelidzala sibhalwe encwadzini ya-Exodus sehluko se-12 verse 1 kuya ku-14. Simakadze wakhuluma kuMose naku-Aaron baseseGibhithe wathi, "Le nyanga kufanele ibe yinyanga yokuqala eminyakeni wenu. Yendlulisela lo mlayeto esiveni sonke sema-Israyeli ukuthi ngelilanga lelishumi kule nyanga nguleyo naleyo ndvodza kufanele ikhethele umndeni wayo lizinyane. Nangabe umndeni umncane kakhulu ukuthi ungeke ulicedze leli zinyane, ungalidla ndzawonye namakhelwane wawo, kuye ngebunyenti bebantfu balowo mndeni. Leli zinyane lenu kufanele kube ngulelide sici, libe neminyaka munye budzala. Nilehlukanise nemhlambi wetimvu nome wetimbuti. Niyawuligcina kuze kube lilanga lelishumi-4 kuyo lenyanga kusihlwa mhlazana sonke sive sema-Israyeli sitawuhlaba lamazinyane. Lengati ibobhocwa etinsikeni temnyango nangetulu kwawo kuleyo ndlu lokuyawube kudlelwa kuyo. Kulobo busuku inyama ibokosiwa idliwe kanye nemibhidvo lebabako kanye nesinkwa leside imibiliso. Le nyama ningayidli iluhlata noma iphekiwe kodwa niboyidla yosiwe yonke kanye nenhloko yayo nemilende yayo nekwangekhatsi kwayo. Le nyama niboyidla ningalishiyeli likusasa nakukhona lesele niboyishisa. Nibothi niyidla nibe tinkhalo tenu tiboshiwe netinyawo tenu ticatfulweni nendvuku ibe isesandleni. Niyidle ngekushesha. Lelo-ke liphasika lekudumisa simakadze. Ngalobo busuku ngiyawuhamba ngitsabule emkhatsini welive laseGibhithe ngishaye onke ematubulo lamadvuna aseGibhithe ebantfu
newetifuyo. Ngehlulele tonke tithixo taseGibhithe ngingusimakatsi. Le ngadi iyawuba luphawu kini. Kule tindlu lenitawube ningekhatsi kwato. Nangibona le ngadi ngiyawengca. Lesishayo singeke sehlele kini nangijezisa emaGibhithe. Leli langa liyawuba sikhumbuto kini. Niyawuligcina libe lilanga lemkhosi kusimakatsi. Tonke titukulwane tenu tiyawulenta libe lilanga lemkhosi kuze kube ngunini nanini. Livi lenkhosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Siyabonga ke kutsatse wethu kusifundzela leso sifundo. Sichubeka ke sithola likubo lethu lanamuhla, likubo lelikhulu namashumi lamane nemfica 149 litholakala ekhasini 813 encwadzini tethu tenkonzo ekhasini 813. Sitawu bese siyayihlabela idoxology yethu. Haleluya, thumisani simakatse. Simakatse mhlabeleni ingoma lensha. Nimthumise ebandleni lalabangcwele. Israyeli akajabule ngenxa yemdali wakhe. Bantu baseSiyoni bathobode ngenkosi yabo. Abathumise ngekugidza nangesigubhu nangehabu. Simakatse uyasijabulela sive sakhe. Labatithobako bapha umchele webunqoba. Labangcwele abahlabelele nebukhosi bahlabele ngenjabulo bonke bosuku. Singathi emaphimbo abo angadumisa uNkulunkulu. Netandla tabo tihlome inkemba lekhaliphathi lihlangothito timbili. Khona bate kube tiphinzisela kube tive. Bajezise nebahedeni. Babophe nemakhosi abo ngemaketane. Netikhulu tabo batibophe ngabozankosi. Ekufeza sijeziso sabo njengoba kubhaliwe. Lokhu kuludumo lwalabangcwele bakhe bonke. Haleluya, thumisani simakatse. Kathon Yesu Nkulunkulu uyesenenfutsana. Kathunyiswe yibo bonke labalapha emhlabeni. Amen. Sitfoleke sifundo sanamhla sesibili lesiphuma eTestamentini lelisha. Sifundo sesibili siphuma eTestamentini lelisha sibhalwe encwadzini leya kubaseRoma sahluko selishumi nakuthathu. Siyawuqala kufundza esahlukaneni selishumi sesiphohlongo, Romans chapter 13 verse 8. Ningakweleti muntfu nome seyini ngaphandle kwekuthi nitsandzane, ngobe lo lotsandza makhelwane wakhe sewugcwalisile umtsetfo. Lemiyalo lethi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma sengumuphi ke lomunye umyalo, yonke imiyalo ehlanganiswe kulomusho munye lothi tsanza makhelwane wakho njengobe utitsanza wena. Luthando alukwendi lokubi kumakhelwane. Ngakho ke luthando lukugcwaliseka kwemthetho. Yendani lokho nani nathi kuthi sikhathi sesifikile. Ngisho lesikhathi sekuthi nivuke ebuthongweni, ngobe nyalo insinziso yethu seyisedvute kunangalesa sikhathi lesakholwa ngaso. Usuku sebuyaphela, imini seyisondzele. Ngakho ke
asilahle yonke imisebenzi yebumnyama sihlomethe ikhalite kukhanya. Asitiphathe ngalokufanele njengalaba hamba emini, hayi ngekumita nangekudzakwa, hayi nangekuphinga nangekugwadla, hayi nangekucabana nangemona, kodwa yembathani inkosi Jesu Kristu. Ninganakekeli ukuthi lesimo senu semtimba lesonakele ningasenelisa kanjani ngetinkanuko taso. Leve lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Liculo lethuke lekulandvulela livangeli liculo 187 singanikelani kuwe. Liculo 187. Utawusifundzela levangeli lanamuhla. Amen. Inkosi ayibe nani. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa kwemvangeli Matewu longcwele sehluko selishumi nesiphohlongo sifundza kusukela evesini lelishumi nesihlanu. Nangabe umzalwane onile noma akonile hamba kuye umbonise liphutsa lakhe nenobabili. Nakakulalela uyawube umzuzile lo mzalwane. Kodwa nakangakulaleli thatha lomunye noma babili bantfu uye kuye kuze kuthi yonke inkulumo yenu ibe nabufakazi lababili noma labathathu njengoba kusho umbhalo. Kodwa nabangalaleli nabo yonke lendzaba yetfule ebandleni. Kanti nangabe akalilaleli nelibandla sale sewumthatha njengemfokati noma njengemthelisi. Ngicinisile ngithi kini konke leniyakukubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini, nako konke leniyakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini. Futhi ngicinisile ngithi kini nangabe lababili benu lapha emhlabeni bavumelana noma ngaluphi ludzaba labalucelako bayawulwentelwa nguBaba losezulwini. Ngobe lapho kuhlangene khona lababili noma labathathu egameni lami nami ngikhona emkhatsini wabo. Nali lelivangeli laKristu. Siyabonga kuye umfundisi wethu. Sitawuqhubeka bazalwane sihlabele ke kanye kanye sivumo selikholo senasiya. Ngiyathi kadze sagcina kusisebenzisa namhla ke bazalwane sitawuhlabela sivumo selikholo senasiya ekhasini 108. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu singatholi inshumayelo. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyisesomandla umentwelizulu nemhlaba newakho konke lokubonakala kunalokungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye Jesu
kuNkulunkulu ivela kwisembi kweti khatsi tonke iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kukhanya iNkulunkulu lucobo ivela kuNkulunkulu locobo liyavela ingentiwanga sicu sasinye neseyise lokwentiwa ngayo konke lehla ezulwini ngencetho thine bantfu nangekusisizisa yabanyama ngamandla amalo engcwele kuyo intombi Maria yaba ngomuntu yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu kubusa Pontio Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni ngelanga lesithathu yabuya yavuka njengokuse emibhalweni yenyuka yaya ezulwini ihleti ngasemnenese yise iyawuphinza ibuye ngeluthubo ide kwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuyikophela siyakholana kumoya longcwele lo inkosi lophilisayo lophuma kuyise nenvodzana lobungakathunyiswe kanye neyise nenvodzana lawashumayela ngebaprofeti siyakholana kulo libandla linye lelingcwele lelikatolika lebapostoli sivumo babhatiso munye ekuthetse lelatono sibeka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letidako amen ithemba lami lona ngonyuka nalo ithemba lami lona ngonyuka nalo mandingene endumisweni mandingene endumisweni uJesu wami yena ngonyuka naye uJesu wami yena ngonyuka naye mangingene endumisweni mangingene endumisweni. Siphindze siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Namhla ke njoba sesishilo isondlo lelishumi nakune emva kwa Pentecost iphindze belisondlo lemashumi lamabili nakutsatfu leminyaka. Siyabonga ke uNkulunkulu lo siphe lethuba bazalwane ukuthi sihlanganyele ndzawonye sithe umkhonda. uNkulunkulu wethu kwangathi bongenta emavi emlomo wami nekuzindla kwato tinhlitiyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova wena dwala lethu laphakathi ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sikhuluma ke namhla bazalwane enshumayelweni lesihloko sayo sithi emandla ekubambana noma emandla elubumbano noma emandla eliqembu. Siyathi ke bazalwane ukuthi umuntu munye angeke aze alakhe iqembu
kuze ukuthi kuthiwe liqembu kudingeka ukuthi kube nabantu lababili noma ngetuku. Kuyengeke ukuthi ke mhlawumbe umdlalo omuni noma umsebenzi muni lo wentiwako, kodwa nje sikhuluma ngendzaba yeliqembu. Njengebazalwane siyathi ke bazalwane ukuthi sibitiwe ukuthi sibe munye, sibe ngumndeni. Uma ngabe kude lobunye nalokuba ngumndeni kithi, lokhu kusena ukuthi singakhoni nekokuthi sitibite sithi sibantwana baNkulunkulu. Sitawukhumbula ke bathandekayo ivikini leliphelile lalapho sikhulume khona samva uNkulunkulu wathi veta kuMose amtshela ukuthi nginguye lenginguye. Kwasina ke enza lapho waphinze futhi wakhuluma asakhuluma ngaJesu Kristu athi manje thatha siphalo ofuna kuba ngumlandzeli wami akathatha isiphambano angilandzele. Sakhunjutwa abazalwane ngebumqoka bokuthi sisahamba endleleni sisithathe isiphambano simlandzele uNkulunkulu simlandzele Jesu Kristu. Lenye ke indlela lesikhombisa ngayo kumlandzela uNkulunkulu sethethe isiphambano sethu ngokuthi sibe munye, sibumbane, sihlangane, sibambane sibazalwane kunekuthi nje umuntu athi yena utawutimela yedwa noma utawuba yedwa, kodwa sibitelwe bathandekayo ngokuthi sithandzane sibe munye. Uthi Jesu Kristu kuJohane sahluko selishumi nesithathu evesini le34 ngininika umyalo lomusha ngithi kini thandzanani njengalokhu nami nginithandzile nani kanjalo thandzanani, ngoba uma nithandzana kanjalo bayawukwati ukuthi nibafundzi babo. Lolu thando babazalwane luhambisana nekuba munye, luhambisana nekubambana. Kwayena uNkulunkulu nasifunza evangelini sifunza livi lasimakathe liyasitshela ukuthi uNkulunkulu munye. Ngisho uchamuka ufunza eTestamentini lelidzala uyathola kuDeuteronomy sahluko sesithupha verse lelisine lisitshela ukuthi uNkulunkulu munye. Uhambe ungene futhi nangala eTestamentini lelisha afike Paul nabhalela Timothy, 1 Timothy sahluko sesibili asitshele nakhona ukuthi uNkulunkulu munye, nama abhalela ibandla laseKorinte 1 Corinthians sahluko sesiphohlongo verse lesithupha nakhona bathandekayo uyaveta uthi lo uNkulunkulu lesimkhonta komunye lo baba wethu munye. Bunye kuNkulunkulu bathandekayo noma sichamuka sisho sithi uNkulunkulu uyise ndvodzana naMoya oNgcwele, kodwa lo uNkulunkulu njengoba sayiveta indzaba nasikhuluma ngelisondo lebuthathu lobungcwele, lo uNkulunkulu usolo munye. Ubambene uyimbumbe nathi usibitile ke uNkulunkulu bazalwane ukuthi sehlukene njengoba sehlukene sine kutinto lesithandzako letehlukene kodwa sibitiwe sabitelwa ukuthi sibe munye. Uyathi ke uNkulunkulu bazalwane ukuthi labaliqembu bakhona kwenta tinto letiningi kakhulu kunaleti letentiwa umuntu nakeme yedwa ala nalomnye eme yedwa alapha. Uthi ke kuDeuteronomy sahluko se32 32 verse 30 uthi munye uyawugijimisa labayinkulungwane kodwa lababili bayawugijimisa tinkulungwane letilishumi. Siyayibona bazalwane lendzaba ukuthi nakamunye ukhona kubamba lokuncane lokungaka kodwa kuthiwa nababili ababambi nje lokuncane lokubili lokungaka kodwa kuthiwa babamba lokukhulu lokungaka tinkulungwane letilishumi. Kokuthi lokubambana sibe munye kuletha emandla, kuletha luthando, kukhona nje into letsite lebuNkulunkulu levelako iveto kokuthi sibambene saba munye. Kungako uNkulunkulu asibita athi sithine sibantwana bakhe sifanele ukuthi sibe munye, sibambane, sibe liqembu, sibe imbumba bathandekwayo. uNkulunkulu kithi ubhekile ukuthi sende umsebenzi wakhe, ubhekile ukuthi sibe naleli phupho lanalo, sibe nenhloso lanayo futhi ngempilo nangebantfu. Ubhekile uNkulunkulu ukuthi sibe nembono lofanane newakhe, kodwa kuze ukuthi kwendeke konke lokhu kufuna ukuthi sibambane sibe munye, lo mbono lesinawo ube munye, leli phupho lesinalo libe linye, lokubambisana lesinako kusende sibe munye, sisebenze sikanye sindzawonye bathandekayo. Sitawukhumbula ke mavi lavetwa nguJesu Kristu asavalelisa abafundzi bakhe encwadzini noma evangelini yokulandzisa kwaMarko noNgcwele sahluko selishumi nesithupha lalapho asavalelisa khona uthi hambani niye emhlabeni wonke nishumayele lelivangeli kuyo yonke indalo, lo kholwako uyawubhajatiswa asinze, bese lo ongakholwa uyawuvile bese uyalala.
uthi lokhu kuyawuna kodwa lokumcoka kuloko ukuthi uyasithuma munye lo msebenzi lasithuma wona uNkulunkulu ngokuthi siye emhlabeni silishumayele levangeli lakhe. Ngeke ke bathandekayo sikwadi ukulishumayela lelivangeli, ngeke futhi sikwadi nekubeka tadla kulabagula kubaphile uma ngabe sehlukene sibazalwane kufanele ukuthi sibe munye. Etifundweni tethu namuhla ke bathandekayo nasifunda nje isifundo sekucala lala sibona khona uNkulunkulu nakakha inkonzo yeliphasika ayakhela abantwana baka-Israyeli. Lokhu kwakuyinkonzo lengayo bebatibona kokuthi bona babo bani, kwakuyinkonzo lengayo bebakha budlelwane noma sivumelwane naNkulunkulu. Kwakuyinkonzo lalapho uNkulunkulu athatha khona Israyeli wambumba wamakha waba munye wabahlanganisa bonke kanye wabenda abantu labasonzelene nenhliziyo yakhe. Wayenda lenkonzo uNkulunkulu nasiva uze uthi lalapho umndeni umncane khona uyawuhlangana nalomnye umndeni bahlanganyele kanye leli lizinyane leliyawendiwa libe lizinyane lemhlatshelo losiwe lidliwe bayobe sebadla kanye ngoba uNkulunkulu abekakha into lentsha athi ye-Israyeli senihleli eGibhithe nabadigcina isikhathi lesithe anisathi ukuthi nine benibobani namuhla ngitawunitshela lokuthi nibobani namuhla ngitawunikhipha live lebugcila ngifuna ukunikisa evele engangivele ngilithembise bobabe wenu kodwa kuze kuthi nifike khona kuyawufuna nihambe nimunye kuze kuthi nifike khona kuyawufuna nibambane kuyawufuna nibambisane ngabo uNkulunkulu wasekwakhana liphasika le namuhla ngibuta ukuthi nasihlangana njalo bathandekayo sitawuva noma sitawuthola leliphasika laNkulunkulu ngabe site simunye yini ngoba bathandekayo kule nkonzo inkonzo yekusakha ukuthi sibe munye inkonzo yokusikhumbuta ukuthi asisimunye nje lana kuphela kodwa simunye nebazalwane bonke emhlabeni wonke siphinde sibe munye nebazalwane laba bekhona laba semvulele nalabo labaseta ngale nkonzo siba munye ngoba simemetela kuyo sithini sifike sithi kiyo thina lesibaningi singumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sikwasinye ngoba sinenkosi yinye leMjesu Kristu. Ngakho ke bazalwane sibitelwe ukuthi sibe munye. Ngabe nase sisho njalo ke bathandekayo siveta lamavi lavela encwadini yabaseKorinte bekucala sahluko selishumi verse 17 lathi thina lesibaningi singumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sikwasinye. Ngabe kungekhathi kithi siyayisithi nasibuka bese siyababuka nje abazalwane lesihleli nabo la esonweni kufike lokho ukuthi vele simunye. Noma njoba kwahlale kwasho St Austin wangala isontweni langala sigangeni athi langala enkhaba uthi simhibahiba ngabe simunye noma simhibahiba ngoba bazalwane kufanele ukuthi sibe munye sibantwana baNkulunkulu. Evangelini lanamuhla siyamuva Jesu Kristu uyamemetela kubasifunzi bakhe uthi lalapho lihlangane khona nibabili ukhona lokwentekayo. Ngoba bazalwane sibitele ukuthi sibe munye sibitele ukuthi sihlanganyele ndzawonye ngoba nasihlanganya sibabe babili noma bathathu uthi Jesu Kristu sivumelana ngelukuthike lokhu lesivumelana ngako kuboshiwe emhlabeni nasezulwini nalokho futhi sivumelana ngako kukhululiwe emhlabeni nasezulwini nabe sithi akube kanjalo. Uthi uNkulunkulu sitawwentelwa kuphela uma ngabe simbumbana siba munye sikwenda sikanye manje yini ke bathandekayo lesinathine sibazalwane bese siyabukana sibukelana phasi siyagcekana siyalahlana sesenda nje tonke letinto letentiwa abantu labangenayo eNkulunkulu kanti sibitelwe ukuthi sibe bantu baNkulunkulu. Siyamuva Paul nakabhalela libandla laseRoma ativeta tonke letithelo lekufanele bese tiyakhwesha tiyasuka letento naletinto letimbi letingafuneki lekufanele tisuke etimpilweni tethu ngoba sesifike kuKristu. Namhla ke sitshelwa ukuthi kufanele bathandekayo ukuthi sibe munye noma ngabe mhlambe sinekucabanga lokwehlukile sinekuthanza lokwehlukile ngisho kugqoka kwethu i-uniform tethu mhlambe lesifake emasonweni ehlukile kodwa sibitelwe ukuthi egcineni kwako konke sibe munye. Siyabona ke bazalwane uyaveta Jesu Kristu la ukuthi emandla elibandla asekuthenini sibumbane sibe munye sibambisane sibe kanye ngiko nje aveta lamagama ukuthi nangabe babili noma bathathu
abahlangene egameni lami ngiyawuba khona futhi nabavumelana ngalabavumelana ngako kuyawukwenteka ngoba sisebunyeni sibambisene sihleli eluthandweni ngoba lobunye bulethwa luthando mangabe kude loluthando nalobunye bathandzekayo ngeke baze baba khona emandla ke bazalwane lesiwabonako alolibandla lesifunza ngalo libandla laqala noma libandla laqala lesifunza ngalo encwadzini yeTendo tebapostoli siyabona ukuthi emandla abo abasekuthenini babumbane babe munye indlela labe benda ngayo tintfo indlela bebabuka ngayo tintfo bebakwena konke ngebunye nekufundisa kwabo nekufundiswa kwabo babamunye babambene kungako bakhona ukuthi baguqule impilo tebantfu batsitse impilo leti yonke indzawo ngoba bebamunye ngabe thina sidimisele kangakanani bazalwane ukuthi sibe kulelo bandla lelibumbene lelinye lelinebunye nekhathikile imithandazo yethu sibitele ukuthi sithandaze simunye simbumbe sibambisane ekuthandazeni sikhiphe livi linye nasicela sibonga kuNkulunkulu sikhiphe ngalivi linye ngoba lokho kutawukwenda lowo mthandazo wethu obe nemandla njengoba asho Jesu Kristu lawo mthandazo wethu uyawuphula dibopho lowo mthandazo wethu uyawehlisa ngisho netikhuluta semkhathini letikhona letimbimbako yonke lendzawo nasibambene simunye silibandla la uNkulunkulu sesikhuleka sitawumehlulekisa sathane nemandla akhe ngisho naku kugula lokukhona lokukhungethe umhlaba wonke bazalwane sinawo lamandla ekukwehlulekisa ekukhweshisa kuphela uma ngabe sitawukhona kubumbana sibe munye sibe bazalwane masithandaza sifika egcineni sonke sithi amen inkinga lebakhona ukuthi ngalesikhathi kusathandazwa labanye tingcondo takho tisuke tizulazula lomnye sakhumbula imoto yakhe layishiye kuphi lomnye sakhumbula indlu yakhe layishiye kuphi lomnye sacabanga imali yakhe layigwenedwa nguzibani kodwa sibe sithandaza nasifika egcineni sithi amen asisathi amen ngebunye labanye bathi amen ngetimali labanye bathi amen ngetimoto labanye bathi amen ngemakhaya lomnye uthi amen ngalolo kuthandazelwa kungako ke bazalwane lemithandazo yethu igcine ingasabonakali ingasafiki la kuNkulunkulu kodwa sibitele ukuthi sibe munye sibambane sihlangane ndzawonye sithi nasithandaza sivumelana sonke sibone umehluko wenteka sibitiwe ke bazalwane ukuthi nasibantwana baNkulunkulu sikhombise lobunye nasibantwana baNkulunkulu sihlale kulobunye ngoba bunemandla lobunye buguqula timo lobunye ngibo lokutawukwenda ngokuthi ubuso waNkulunkulu ude la emhlabeni njoba sihlale sithandaza nje kuthi siphe namhla sinkwa sethu semihla ngemihla umbuso wakho awude inzalo yakho ayentiwe kodwa sibe singakwedi lokhu lokutawusipha lamandla ukuthi umbuso waNkulunkulu ude lokhu ukuthi sibe munye sibumbane kuze kuthi umbuso waNkulunkulu ode emhlabeni bazalwane kuze ukuthi nathi siuguqule lo mhlaba sifanele ukuthi sibe munye sibantwana baNkulunkulu sibazalwane baNkulunkulu ngoba siyathi ukuthi nasikanye kanye sitawehlula umhlaba ngoba nasikanye kanye naNkulunkulu uyethembisa ukuthi abakhona abe kanye nathi siyathi ke bazalwane sithi nasesilana uNkulunkulu nasekunanKulunkulu emkhathini wethu sesibantu bemandla sesibantu labatawukwenda tifo tendeke ngakho ke bazalwane asingavumelini ukuthi sitha sisehlukanise ekhathi asihlaleni simunye sibambane ngoba nasibambene siyawukuma kodwa nasehlukene siyawukuwa nesitha singene sibhidlabhidle emkhathini wethu sehluleke uNkulunkulu lesimkhondako ubambene uNkulunkulu lesimkhondako uNkulunkulu munye ngakho nathi silibandla asibe libandla linye sibambane noma ngabe sehlukene kusebenteni nasekwenteni nasekukhoneni kodwa nje sibambane sibe munye kuze ukuthi sitewubona emandla ekuba munye sesiwenda umsebenzi waNkulunkulu ophumelela haleluya amen siyangena ebathandzekayo emithandazweni yethu yanamuhla sitawukhuleka nje sicele kuNkulunkulu ukuthi abe nathi sitawusebenzisa ke bazalwane umthandazo wesibili umthandazo B etincwadzini tethu temthandazo sesiyathandaza uNkulunkulu wethu kuhle kangakanani kwati ukuthi Jesu Kristu lophilako oyinhloko yelibandla akasihole ekuthandazeni kwethu nasekukhulekeni kwethu
ekukhulumeni kwethu nasebudlelwaneni bethu. Sisahlangana kanye njengabobhoti nabosisi sitowuthandaza, sitowudumisa, sitowukhonza wena. Siyakubonga ukuthi sinaye Kristu emkhathini wethu. Yena ke baba wethu longcwele ukuthi konke lesikwentako kulethe idumo kuwe. Kusihlanganise sibe munye silibandla ngoba ulethe bunye wena ngayo indvothana yakho Jesu Kristu inkosi yethu. Ngawo ke sikhulekela libandla lelisemhlabeni wonke ukuthi liwade amandla moya wakho nokuthi bonke abantu bakho bavumelane ngeliqiniso lelivi lakho lelingcwele bahlalisane ngebunye nangekuthandzana. Sikhulekela incebo yakho Thabo, sikhulekela incebo yakho Elina umbishop wethu kanye na Thabo archbishop wethu kanye nabo bonke bafundzisi belivi nemasakramente akho kuthi ngekuhamba nayo kufundzisa kwabo balibonakalise idumo lwakho tive tonke tisonzetwe kuwo. Siyakuncenga ukuthi ubahole kahle bahlahlamelise labo labasebentela kwanza kwelivangeli lakho, tikhalisele ngamoya wakho tonke tindzawo tekusebenta netekufundza netekwelapha. Sikhulekela incebo yakho Mswati wesithathu ngwenyama yethu netiphatsimandla tonke takulelivi ukuthi babuse ngekuhlakanipha nekulunga, banzise kuthula nekuhlala kahle eveni lakithi. Liphe libandla lakho nabo bonke abantu etikhundleni latehlukene lubabalo lwakho lasezulwini kuthi silive livi lakho lelingcwele ngetinhlitiyo letithobekile naletilalelayo nekuthi sikukhonde ngeliqiniso emalanga onke ekuhamba kwethu. Nebubele bakho babe thuthuta uphilise labo labasekuhluphekeni elisizini ebunzinzeni noma ekuguleni. Siyakudumisa, siyakubonga ngalabangcwele bakho bonke nangaMaria ithombi lebusisiwe unina wenkosi yethu Jesu Kristu nangawo emachawe elibandla etitukulaneni ngetitukulwane sibeka ebusweni bakho tingceku takho tonke lesetendluleni. Sicela ukuthi singene kanye nato enhlokotweni yakho lephelele na lengapheli. Yeva-ke babe imithandazo yethu Nkulunkulu wemandla, ngawo inkonzo yayo indvodzana yakho siphe kokuthi siphunyule ethuneni, siphe kokuthi sifune kugcwala kwempilo levela kuwe nemitsinziso yakho nemisebenti lekhombisa insinziso yakho emhlabeni. Lokhu sikukhulekela ngayo indvodzana yakho inkosi nemsinziso wethu Jesu Kristu. Amen. Sichubekela ke bathandzekayo singena kiko uthula. Lalelani emavi emsinzisi wethu Jesu Kristu. Uthula kwami ngikushiya kini, uthula kwami ngininika kona, angininiki njengobe live lininika. Singumtimba wa Kristu kumoya longcwele munye sabhajatiselwa emtimbeni munye. Ngakho ke asifune konke lokudala kuthula lokwakha impilo ibe yinye. Uthula kwenkosi akube nathi ngetikhathi tonke akwanze. Amen. Siyabonga abazalwane inshumayelo yethu nemithandazo yethu. Nyalo ke sesitawungena ehlelweni lesilenzelako kodwa inkonzo yethu lalapho singena khona ekubongeni tipho nasekubusiseni isidlo sethu lesitawusisebenzisa namuhla. Inkonzo yethu ke iqhubeka ekhasini 116 kwencwadi yethu yenkonzo. Sidawusho-ke kanye bazalwane umthandazo lokusesigabeni semashumi lamane nesiphohlongo 48. Sithi nje lalani khona thathani amaphepha nawo konke lokufakazela ukuthi kukhona lolufakile etikhwameni talo libandla. Kungaba sikhwama sekwakha, kungaba sikhwama sekweshumi, isikhwama sekubonga, konke nje bazalwane lesiniketwe kona ukuthi simbonge ngako uNkulunkulu. Asiphathe nesandla nyalo njengoba sesikhuleka, siyawukhuleka kanye kumthandazo wesibili sithi Thombo wekuphila konke elizulu nemhlaba ngekwakho usinike kubusa ngetulo kwako konke. Ngela ke titselo temsebenzi yethu lesinika ngelitsambo egameni la Jesu Kristu inkosi yethu
ubusise uNkulunkulu wethu lona mnikelo, ubusise babodwa lomngcwele bantwana bakho nayo yonke iminikelo Nkosi lesebayendile bayendela umsebenzi nelibandla lakho Nkosi, busisa lowo mnikelo, busise labo bantwana, busise babodwa lomngcwele leyo mindeni, busise lawo makhaya, busise leyo misebenzi, busise lawo mabhizinisi kuze ngokuthi kube nekwanza lokukhulu nalokuhle kibo bantwana bakho bakwadi Nkosi ukuthi baqhubeke balethe endlini yakho yanze iphuphume igcwale ikwadi Nkosi ukuthi iwende wonke umsebenzi leyibitelwe ukuthi wende lokho sicela egameni Nkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu, amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wethu nodonke ngemsa wakho sinalesingwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe dadade bantu sita kuba singwase kophela kithi akabongwe somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wethu nodonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisicelo semvini nemsebenzi wedadlade bantu litawuba inzebe yensinziso kithi akabongwe somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesibili wokubonga nosekhasini 119. Inkosi lapha moya wayonathi yenyusa litihlithi yotenu siyatenyusela engosini asibonga inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kubongane kumthumisa kufanele impela kungumsebenzi nenjabulo yethu ngethi khathi nasetinza ulitonke kungumsebenzi nenjabulo yethu kukubonga nekukubabata babe lomngcwele Nkosi yasezulwini somandla uNkulunkulu lophakathe naJesu Kristu indodana yakho leyodwa inkosi yethu ngoba yena ulivi lakho leliphilako ngaye kwadala konke kwasekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasikhulula eqilini besono wamnikela kube yadalwa yangumuntu wafela esiphambanweni wamfosa kulabafile waphakamisela etulo esandleni sakho sekunene ngaye wathumela moya wakho lomngcwele lophilisako wasenda abantu belifa lakho nyalo-ke siyakubonga ngoba namhla usihlanganisile ndzawonye kulomkhosi wesidlo senkosi kude sivuselelwe luthandweni ekujabuleni nasekutholeni ngako-ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezolweni sibabata ligama lakho lelikhulu lelithumile siyakubonga nini nanini sethe ongcwele osenkolonkolo wemabandla ugcwele lizulu nemhlaba luthumo lwakho siyathumisa wena Nkosi losedikwa konke siyathumisa wena Nkosi losedikwa konke akabongwe yena loda egameni lenkosi Hosana ngaleli setulo. Bandla ezithe ngela kubonga kwethu baba wasezulwini ngendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu sithi silandzela sibonelo sakhe silalela umyalo wakhe yenda ukuthi ngemandla moya wakho longcwele lethi tipo singwa neliwayini tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi wathi ngalobo busuku lanikelwa ngabo basithatha singwa wakubonga basihlephula kwabapha abafunzi bakhe wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami lonikelelwa nine yendani lokhu
kude thini ngikhumbule. Kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wakubonga wabanika yona wathi nathani kuyo nonke lokhu kuyingadi yami esivumelwano lesisha lophiselwa nine nalabanyenti kube kuthethelele tono entani lokhu ngedikathi tonke tekuyinatha kwenu kude kuthini ngikhumbule. Ngako-ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Ngako-ke Baba losezulwini sikhumbula ukunikela kwakhe lakwenda kwabakanye esiphambanweni simemetela kuvuka kwakhe nekunyuka kwakhe lokunebukhosi salindzele kubuya kwakhe nelithuko sikhupha umkhosi ngalesinkwa nangalenzebe lengumhlatshelo wakhe lophelele ngela ngaye kwaUkristu wethu lomkhulu lomhlatshelo wethu wokubonga nokukudumisa sithi sidla sinatha letipho takho letingcwele embi kobukhosi bakho lomngcwele uzivuselele ngamoya wakho usigcwalise ngelithando lwakho usihlanganise emtimeni wayethu wensana yakho Jesu Kristu inkosi yethu kanye naye nakuye nangaye ngemandla amalo engcwele nabo bonke labemembi kwakho emhlabeni nasezulwini sikhona wena Baba somandla ngetingoma tekukudumisa lokuphakathe sithi sibusiso nenhlonipho neludumo nemandla akube kwakho nini nanini. Amen. Sichubeke inkonzo yethu ekhasini 126 paragraph 77 njengalokho Kristu asifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini alingceliswe ligama lakho ubuso wakho awude inzalwa kwethu emhlabeni njengasezulwini siphela mhla kudla kwethu kwemalanga onke sithethelele tono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisi ebulingweni usisenzise kolobubi ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo enkosini lenzebe esivumelwano lesemukelayo ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesisihlephulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu thine lesibanyende singumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singosinye. Bana uNkulunkulu lesusatono temhlaba sihawukele. Bana uNkulunkulu lesusatono temhlaba sihawukele. Bana uNkulunkulu lesusatono temhlaba siphe kuthula kwakho. Ngithoba uNkulunkulu siyatsonzeka phambi kwaSimakathe sikhuleka kanye kanye sithi ngosile nesihawu asonzele kuleli tafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele ke kwethu nekuthatha kuthulwa ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena Nkosi uma kwakuphakela njalo ngakho ke siphe Nkosi lesihawu wesidla ngalokufanele inyama yenkotsana yakho lethathelako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kuthi sihlale kuyena kithi kude kube nini nanini.
Amen. Nkosi akufanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele. Khuluma ilizwi lakho belinye, tingceku takho Baba tiyawusetshenziswa. Amen. Bathandzekayo enkosini uyasibita uNkulunkulu uthi sibe munye. Leli litsili lesingena kilo singenela kukhomba ngokuthi simunye sibambene sikanye kanye maye babusisiwe labo labasebenzelako kunye belibandla nalabo kuphilelako bonye belibandla. Sonzelani ke bathandzekayo sihlomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu lanikela ngenxethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele enhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Tipota uNkulunkulu tebantfu baNkulunkulu. Amen. Siyabonga abathandzekayo sesifika emaphethelweni ayo inkonzo yethu siyaqhubeka ekhasini 128. Bongani simakatse ngoba anemosa siyosakha siphelina nini. Simakatse uNkulunkulu mnikati wamandla onke. Siyabonga Baba ngoba namhla usikhumbutile ngoba ukuthi sibitele ukuthi sibe munye silibandla lakho sibe munye sibantwana bakho. Sisite Nkosi ukuthi sikwende lokhu kwendeke emkhathini wethu. Siyabonga futhi ngoba ngale kufihlakalo letingcwele sondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nasigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyinhlangano yabo bonke labakholwayo. Site Baba besibekekele nje amakholwa laphilako kulobu budlelwane lobungcwele nawuthi sikhule elithandweni ekulaleleni nasekwendeni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawo namoya longcwele niNkulunkulu munye kode kube nini nanini. Amen. Esitinikela ke ngemkhuleko kusimakatse sithi Baba mnikati wemandla sitinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako. Sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele idumo nebukhosi bakho. Sithandaze umthandazo we-Afrika. Nkulunkulu bosisa i-Afrika gcina abantwana bayo hola abaholi bayo uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nyalo-ke buyelo nemandla ekusilinza kude singakhutshwa simiswe mbingekhatimulo yakhe simsulwa sinekuthokoda lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsindisi wethu akanikwe inkhatimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza conza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simtsanze uNkulunkulu nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu ngesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namoya longcwele asibekithi njalo asithi amen siyakuthumisa asithi amen siyakuthumisa asithi amen 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 siyakuthumisa. Siyabonga ke bazalwane sesifike kiwo maphethelo ayo inkonzo yethu
Siyethemba ukuthi nithokozile sisamkhonda sisamdumisa uNkulunkulu. Siyethemba ukuthi nitawuqhubeka nibukele nichubeke futhi nilalele nasevikini ke lisaqhubeka abazalwane sitiphathe kahle sikhumbule abazalwane ukuthi vikela ngato tonke indlela lekufanele noma lesixwayiso ukuthi sivikele ngato keso sifo se-coronavirus kuthi sisite ukhona ukubuya simkhonde simdumise simakathe asiqhubekeni ke simkhonde uNkulunkulu kungedi kwethu esontweni akungasivimbi ukuthi lala sikhona khona simkhonde uNkulunkulu asiqhubekeni ngemandla simkhonde uNkulunkulu uthi lapho sihlangene khona sibabili noma sibathathu egameni lakhe uyawuba khona yena abe nathi hlanganani ke nani lapho la khona abazalwane uyawuba khona uNkulunkulu sesiyasonzela isikhathi lapho sitawuphinze sibuye futhi sihlangane kahle njengalokujwayelekile sichubeke ngendlela ebesivile simkhonda ngayo uNkulunkulu sikanye kanye ngakho asendeni kanjani ingoma iculo lethu ke lesitawuphuma ngalo leculo lemakhulu lamabili nemashumi lamane nethathu 243 Zulu Jesu osisindisayo leculo 243 Zulu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, hambani ke kuthula nangeluthando niyosebenzela inkosi egameni la Kristu. Amen.